Gospod je došao da obnovi tvorevinu svoju, ne zato što ona nije uspela, nego zato što ona nije radila na samoj svojoj sopstvenoj daljoj obnovi. To je osnovni ključni pojam i stvarnost i doživljaj i istina i iskustvo naše hrišćanske pravoslavne svetosavske vere. To nije jedan program koji ističu filozofski, ideološki ili partijski, ne znam koji, nego to je jednostavno zbir, svežanj, snop osnovnih činjenica, činilaca, istina i doživljaja našeg hrišćanskog bića. Kad je Bog došao da spase paloga čoveka i čovečanstvo, on je došao u stvari da ga obnovi.